morning everyone! Kumusta na mo mga friends? And hopefully okay lang ang inyong morning karon. And then let's have lingaw-lingaw karong buntaga mga friends. So noon ako yung mga pangutana at the same time doon na ni siya mga premyo nga load mga kaigsuunan. So ako tamong pangutanon, ako tamong kuhaan kung unsay inyong mga tubag nining akong mga pangutana. So hi Paul John Navales. So karong tadaod ako ning ipapangutana kaninyo kung unsay sulod. Hi Sandra Ilaya, hi Sir Manuel Reyes Gonzalez, maayong good morning kaninyong tanan, and please subscribe o please like my page Wangwang Happy Cebu. Unya ako ang Rowena Di Capistrano ako YouTube. Unya akong pangutana karon kay for 50 pesos karong tadaod for 50 pesos. Ako ay pangutana ninyo kung unsay sulod no niining maong kanang cartoon. So naani siya isulod. Nanya kung inyo matag-an ang sulod niining cartoon kay doon na mo'y premyo nga 50 pesos. So 50 pesos magsuta sa 50 pesos mga higala, and then after sa 50 pesos so kung magkataas siya, o di ba? So bonggang-bongga. So enjoy tang tanan ning ning sa iyong kabuntagon. So my morning is good morning, morning and morning. Good morning kaninyong tanan mga friends, mga besh, mga bay. Onya Viva Pit Senior kanatong tanang Pit Senior gihapon no. Bisan pa man taliwala nining maong mga pandemics, taliwala ni atong mga nasinati karon, still Pit Senior gihapon. Angay gihapon kitang magsaulog, angay gihapon kitang magpasalamat sa tanan nga mga grasya nga atong nadawat gikan sa Ginoo o sa tanan. So salamat gasa sa maayong paglawas nga nakamata pa ta karong buntag. Then pasalamatan gyapon nato. So may taglawas, pasalamatan gyapon nato ang Ginoo. So karon tadaod ako na ipangutana kung unsay sulod niini maong box. Unya ang premyo, please like my page Wangwang Happy Cebu. Unya i-like ninyo, and then please subscribe sa ko YouTube pa sa i-subscribe daw ninyo. I-subscribe daw ninyo please. Ako YouTube Rowena D Capistrano na ardia i-click the link. Onya subscribe mga friends. So no nananitay pangutana nini karon. Unsay sulod niining maong box. Maong box for 50 pesos nga load mga friends. 50 pesos. Una ta sa 50 pesos ay ingon sila nga pagsugod ako na sa gamay. So unsa may gamay sa 50? So tag 10 pesos. So 10 pesos nga load. Una tag 10 pesos nga load. Good morning, May Elaya. Good morning, Ma'am Janet Aguilar. Ballpen? Wrong. Dili ballpen, sir. So, magsugod ta sa 10 pesos. 10 pesos. Unsay sulod nini? And please like my page. Wangwang Happy Cebu. Happy lang ta always. So, yan ay mga misa diha. O niya, wives, suklay, dili. Dili. Wives, dili. So, unsay inyohang unsay sulod ni ini? Hi, Tata Sir na Hagunal, sulod, dili. Hi, Ludilin Padilla. Hi, Ma'am Priscilla Mansuito Marban. For 10 pesos coins, dili. 20 pesos na ta. 20 pesos na. Alcohol, tissue, dili. 20 pesos na. Marble, dili. Tang dadang dadang. 20 pesos na ta. Wag kit andi ka sa car last Sunday morning ni naog kas taxi. Oy, maubang lagi ko nimo gitawag. Hi Ma'am Zoe, how am Amor? Ruler dili for 20 pesos, ballpen dili. Madayon bang Valentine's Day Ma'am Rowena Capistrano? Ato na lang no. Paperclip, pencil, eraser ni ingon man sila nga. Daghan kuno kaayo karon nga kanang ingon sila, daghan kuno kaayo karon nga mga kansilado, cancel ang mga kalihukan sa Pasko, cancel ang sinulog, ingon sila para patas-patas na kunang tanan, ato na lang sa ko na i-cancel ang Valentine's Day para tabla na. Pwede mo apel, pwede gud kayo, bahaw, dili, bahaw, coins, dili, for 30 pesos, 30 pesos na,
30 pesos na. Unsay sulod ni ini. Dang 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 dang. Please subscribe my YouTube, Rowena Capistrano. Hair clip dili. 30 pesos nga load. 30 pesos nga load. Sige nang. Dang 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 dang. 35 pesos na nga load. 35 pesos. Scotch tape dili. Good day, Miss Wang. Amping kanunay and God bless. Mercury Mandimore. Thank you kayo, Ma'am Mercury. Amping sad. Kimberly Lou. Scotch tape dili. Clue, Ma'am. Basta gamit siya. Eyeglass. No. Bracelet dili. Takob sa soft drinks dili. Marble chocolate dili. Earrings dili. For 40 pesos na. Petroleum jelly dili. Sing sing dili. Dang dang candy dili. Hi RB Veloso. Candy dili. Hairpin dili. Tabon sa ballpen dili. Taklob sa bottle dili gyapon for 45 pesos. Paper clip dili. Hanger dili. Hanger dili po. Temperature dili. Hanger clip dili. Battery dili gihapon. Safety pin dili gihapon. Adapter dili. Sojo from Shoal Garden Korean Store dili. Hair clip dili. Hi RC Dalaget Devela wire dili. For 45 pesos. Polar spoon dili. Tahal dili. Charger dili. Port dili. Battery dili. Sun dili. For 50 pesos na. Relo dili gihapon. Plastic spoon dili gihapon. Ball pen dili gihapon. Hi Ma'am Kenshin. Bato dili gihapon. Hi Sister Lily Nadila. Mirror hindi. 50 pesos na ni. Dang 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 dang. Eraser dili gihapon. K-pad dili gihapon. Candy dili gihapon. Susi dili gihapon. Graba. No Ma'am Tata Sernal. Dang 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 dang. Ano ba talaga ang sagot niyo? Graba, dili. Alcohol, dili. Eggshell, dili. Yapon, marker, dili. For 55 pesos na. Shells, dili. Hi, Archie Almario. Lipstick, dili. Teng dene. Fastener, dili. Gihapon. Nilukot nga papel, dili. Liquid eraser, dili. Bato, hindi pa rin. Teng dene. Piso, no. Seeds, dili. Gihapon. Key holder eyebrow dili. Key dili. Kitchen dili sister. Key holder dili. Taklob sa nature spring hindi. RC. Stick hindi pa rin. Teng. For 60 pesos. 60 pesos na. Epicacent dili. Vicks dili gihapon. Wallet dili. Inhaler hindi pa rin. Tong dong. Nail cutter, no. Ninyo Libuna, dili. Lipstick, dili. ID, dili. Money, hindi pa rin. USB, dili pa rin. Bookmark, dili pa rin. White flower, dili pa rin. Dang. Hair clip, hindi. Lotion, dili gihapon. Hi, Father Jen. Cotton buds, you're right. Daog ka, Mom. Daog ka. Ma'am Janet Aguilar, daog ka og pila na ito? 65 pesos? Daog ka Ma'am Janet Aguilar og load. Cotton buds ang sulod ni ini mga friends. Okay, akong itangtang ha. Ang cotton buds. Wait sa. Tadang! Cotton buds! Cotton buds. Wala pa ni siya nagamit. Nahawa pa gini siya nagamit actually. Gani kung wa mo nakabantay ka ganina, di ba? Murag napakita ni nako. So daog si Ma'am Janet. So Ma'am Janet, ato mo na si Ma'am Janet kung iya bang dawaton iyang load or iya bang ipa-games or ako i-forward na diya ang load karon. Sige. Tang mangita sa kaglain. Mangita na sa kaglain mga friends. Wait sa ha. Wait lang. Ding, 65 pesos ang nadaog ni Ma'am Janet. Wait sa. Ding. Okay. Back to 10 pesos. Sige, dawaton ni Ma'am Janet. Back to 10 pesos na sa ta.
Tangdang! This sudlanan is sponsored by Mampe Mantuhak Barino. Salamat kayo ani imong sponsor sa imong sudlanan, Mampe Mantuhak Barino. Onya, back to 10 pesos na ta. Unsay sulod ni ining maong box. Life is a mission. Always you remember mga kaigsunan, ang kinabuhi usa ka misyon. So, ako i-forward mo karon Ma'am Janet ha. PM lang ko si mong number. Tangdang, life is a mission. Unsay sulod ni ini? Ponytail, dili. Mas, dili. Dili. Tang, hairpin, dili. Pag birthday ni Ma'am Pe Mantuhak Barino, bulaklak, hindi. Si Ma'am Pe Mantuhak Barino, mao ni ato ang commission ng Dalete. Necklace, Bible, hindi. Hindi pa rin. Paper, hindi pa rin. Hindi pa rin. Deng, deng, deng. Towel, hindi pa rin. Rosario, hindi pa rin. Glass, hindi pa rin. Marker, hindi pa rin. Spoon, hindi pa rin. For 15 pesos, alcohol, hindi. 15 pesos na pork, hindi pa rin. Hi, Annalisa. Babing, ipikasent, hindi. Picture frame, hindi pa rin. Eyebrow, hindi pa rin. Coffee, hindi pa rin. Face shield, hindi. Prayer book, hindi. Lipstick, hindi pa rin. Panyo, hindi pa rin. Lipstick, no. Bracelet, no. Cellphone, hindi. Brace, hindi pa rin. Necklace, hindi pa rin. Relo, dili gihapon. Battery keypad, dili gihapon. Susi, hindi. Hindi susi. Life is a mission. Ballpen, dili gihapon. Coins, dili gihapon. Inhaler, dili gihapon. Clue, basta kabit siya. Remote, hindi. Lapis for 20 pesos na. 20 pesos. Tasa, dili gihapon. Wipes, dili gihapon. Pakiuyog, please, too. Tissue, dili. Baso, dili gihapon. Ballpen, hindi. Teddy bear, hindi pa rin. Teddy bear, dili. Tung, 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 tung. Thank you, ani, ni Ma'am Pe Mantuhak Barino. Earrings, charger, dili. Headset, dili. Santo Niño, dili gihapon. Adapter, dili. Notebook, dili. 25 pesos na. 25 pesos glasses, dili. Tip measure, dili. Perfume, dili. Lotion, dili gihapon. Pen light, dili. Eyeglasses, dili. Ballpen, dili. T-shirt, dili. Sunglass, dili gihapon. Pen light, no. Hanger clip, dili. Ballpen, dili gihapon. Tong dong 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 dong. Tong dong dong dong. Bracelet, no. Tong dong 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 dong. Key holder, dili. For 30 pesos na, 30 pesos na. Face mask, dili. Ring, dili. 30 pesos na ni mga friends. Ang sisulod nini, 30 pesos na. Tong dong 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 dong. Mask, picture frame, dili. Connector, dili gihapon. Power bank, dili gihapon. Flashlight, no. Book, dili gihapon. Face mask, dili. Dang 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 dang. Pocketbook, dili. Lipstick, dili. For 35 pesos na. 35 pesos. Alcohol, cotton, dili. Gamot, hindi. Inhaler, dili gihapon. Facial, dili gihapon. 35 pesos na ni mga friends. 35 pesos na ni mga friends. Pitaka, dili gihapon. Handkerchief, dili gihapon. Crayons, dili gihapon. Marker, hindi pa rin. Panyo, hindi pa rin. ID holder, dili. 40 pesos na. 40 pesos na. USB toothpick, dili. Memory, dili. Battery, dili. Pulbo, dili. Speaker, dili. Ding, ding. Bar pins, dili. Coffee, dili. CD, dili. Perdible, dili gihapon. Ponytail, dili gihapon. Bible, hindi. For 45 pesos, 45 airpick, dili. Chinilas, dili. Sabon, dili. Bix, dili gihapon. Biscuits, dili. Nail cutter, dili. For 50 pesos. 50 pesos na. Facial, dili. Frame, dili.
Lighter, dili gihapon. Wipes, dili. Sanitizer, dili. Hairnet, dili. Remote, dili. Flyers, dili. Cotton buds, dili. Alcohol, dili. Notebook, dili. Thumbtacks, dili. 55 pesos na gyud. 55 pesos. Headset, dili. Ballpen, dili sa'yo na. Facial, 55 pesos na ni. Bracelet, dili. Facial, dili gihapon. Powder, hindi. Hair clip, dili. Nail cutter, dili gihapon. Pusher, dili. Candle, dili. Tip measure, dili. Lighter, dili. Wipes, dili. Clip paper, dili. So, 65 pesos na. 65 pesos, 65 pesos. Spoon, marker. 60, 65 na. Ito na, 65, 65. Cotton balls, pork, dili. Relo, hindi. Kitchen. 65 sandoks, sticky notes, dili. Paper. Glue. Basta magamit siya. Cup, powder, hindi. Switch, hindi. 70 pesos na. Medyas, dili. Medyas, dili. Socks, dili. Charger, dili. Charger, no. Watch, hindi pa rin. 70 pesos, 70 pesos. Rosary, hindi. Hair pony, hindi. Belt, hindi pa rin. Chinelas, hindi pa rin. Banyo, hindi pa rin. 75 pesos na. Herbs, hindi pa rin. Malapit, lapit. ID, coffee, hindi. Wallet, 75 pesos. Tea, you're right. Ma'am Tata Haserna. Tata Haserna Hagunan. Tea, you're right, ma'am. Tata Haserna. Tea, konti. Herbal tea. Tea, daog si Ma'am Tata. Pila to, 75 pesos. Tang dadang dadang. Ting, tung, 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 pakitung, kitong. Ma'am Tata, sir na, isend ang imuhang number, ma'am, para makaload ko ni mo, Ma'am Tata. Gaganina, ka Ma'am Janet, 65. Nya ka Ma'am Tata, karon kay 75. Okay. So, ako mong ludan karon. Og next na ta. Next na sa mabalik na sa ta sa 10 pesos. Sige, wait sa ha. Mangita sa kog isulod. Sige, next. 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 Sige, wait sa. May kumakain dito sa tabi ko. Kasi siya ay nagugutom. Ito yung pangalan niya is Nelba. Subscribe nyo rin yung YouTube niya, Nelba Toyor. Kasi marami rin siyang pa live tsaka pa draw doon. Marami siyang prizes. Sige, next ha. Wait lang, maghanap ako ng hahanapin nyo. Okay. Sige. Okay. Ma'am, PM lang, Ma'am Tata. Sir, nahagonal yung number. Alright! For 10 pesos. 10 pesos. Anong sagot nyo dito? 10 pesos. Tang-tadang! Sweet. Tape, hindi. 10 pesos ni gunting, dili. Hindi. Scissor, hindi. Hairpin, hindi. Takip, hindi pa rin. Ponytail, hindi pa rin. Pencil, hindi. Coffee, hindi. Packing tape, hindi. Pantasa, hindi. Eraser, hindi. 15 pesos. Tahal, hindi. Hermas, hindi. Disposable spoon, hindi. Paper clip, hindi. Then, saba kayo. Adapter, dili. Lipstick, dili. Pantasa, dili. Sisulot fastener, dili. Liquid paper, dili. Gamot, hindi. Coils, hindi. Baso, hindi.
Pantasa, hindi. Money, hindi pa rin. Liquid paper, hindi pa rin. Coins, hindi pa rin. For 25 pesos. Bulldog clips, hindi. Lowang. Hand sanitizer, hindi. Battery, sipit, hindi. Nail cutter, hindi. Scissor, hindi. Lapis, hindi. 30 pesos. Susi, hindi. Powder, hindi. Nail cutter, hindi. Luwang. Oy, Ryan Dairos. Magamit ni siya. Panzer. Staple wire. Paper, dili. Yapi, dili. Okay, hindi pa rin. Susi, hindi pa rin. Puller, hindi. Marker, no? Ring, hindi. Scotch tape, hindi pa rin. Bracelet, hindi. Lip tint, hindi. Pusher, hindi. Hairpin, 35 pesos. 35 pesos na. 35 pesos. Perfume, dili. Eyeliner, dili. Cutting ko, dili. Necklace, dili. Battery, dili. Gyapon, kasirola, dili. Lighter, hindi. Bracelet, hindi. Sanitizer, hindi. Puspuro, dili. 40 pesos na. 40 pesos na load. Kawa, dili. Alcohol, dili. Paper clips, dili. Puspuro, dili. Mirror, dili. Gyapon. Lighter, dili. Gyapon. Hand cream, dili. Gyapon. Relo, dili. Gyapon. Flashlight, dili. 45 pesos na. Dili. Gyapon. Shave, hindi pa rin. Relo, hindi pa rin. Hi, Chino Moreno. So, from 45 pesos, ikan sa 45 pesos mga kahigalaan. So, muadto ta. Asa naman to atong kuan. So, gikan sa 45 shade dili. Ko, gikan sa 45 ato ta sa 50. 50 ta mga higala. So, ato ta sa 50. Okay, nipper lipstick dili. Gakut dili. Ref dili. Cutter dili. So, gikan sa 50, mao ni akong ihatag ninyo. Globe 100 load. So, USB tinidor dili. Mao ni ako i-load rin sa Globe 100. Sa tanan kani, makatubag ani mao ni ako i-load. Hi, Chino. Kani ako ihatag load 100. Kutsara dili. Aha, bottle feed dili. Kutsara dili. Mao ni ang load karon ako ihatag. Inhaler po, hindi. Bottle cup, hindi. Sinulid, hindi. Mao ni ang load na ako ihatag. 100 load. Ring, bottle, dili. Sabon, dili. Gihapon. PH Care, dili. Charger, dili. White ink, dili. Sibo di macho po, hindi. Spoon, hindi. Ointment box, dili. Gihapon. Eraser, dili. Mao ni ako i-load ha. Karon sa katubag ani mao ni ang load. Remote, hindi. Sing-sing, hindi. ATM, hindi. Takop sa mineral, dili. Ointments, dili. Screwdriver, dili. Takip, dili. Kachalis, dili. Mo ni ang load ngayon yung madawat. Clue. Wallet, dili. Please like my ID, dili. Ipikasent, dili. Ay! Taklo, dili. Sing-sing, dili. Pulpos, dili. Nagni siya ngan. ATM cards, dili. Nail cutter, dili. Bato, dili. Headset, dili. Taklo, dili. White flower, dili. Ay! Headset, dili. Please like my page. Wang Happy Cebu. Chalk, dili. Card, dili. Glow mamwang, doon lagyan memory. Gamit ni siya. Gamit kaayo. Panaksan nga gamay, dili. Labi na mo travel ka. Kanang mga tigor sa alcohol. Ay, Ma'am Daya Amulong, mo ni ang load ha. USB, dili. BB oil, dili. Nipper, dili. Nail cutter, dili. Pusser, dili. Bunting, no, dili. Face powder, dili. Vaporin, dili. Ay, ballpen, dili. Pako, notebook, dili. ATM card, hindi. Manzanilla, hindi. Adapter,
Mao ni ang price. Hand sanitizer dili. Manzanilla dili. Vicks dili. Monopod dili. Alcohol dili. Suklay dili. Bluetooth headset dili. Inhaler dili. Dol vapor and dili. Vicks inhaler dili. Candy dili. Unamil dili. Suklay. Vicks inhaler dili. Nagini siya nga. Vaporin dili. Salumpas dili. Panyo dili. Vicks dili. Hollow block mamuang dili. Efficacent dili. Malapit-lapit na. Spray bottle small dili. Towel dili. CP dili. Gcash card dili. Criminal S dili. Chopstick dili. Pen reliever. Nagani siya nga. ATM. Vicks paper rub dili. Danit dili. Dilis dili. Perfume dili. Facial dili. Ako sa tanan ba? Ang sige nga na niya. Nago ni siya ngalan. Small sanitizer. Efficacent oil. Charger dili. Cellphone. Switch. Ni yung daogon. Nebulizer. Hindi. White flower. Hindi. Wallet. Hindi. Dool. Nago ni siya pangan. Yun mga friends. Cake can. Hindi. Rich Gascon. White flower. Dili. Haplas. Nago ni siya ngan. Sanitizer. Eyebrow. Vicks. Katin ko dili. Pau dili. Correct. You're right. Yan Dimlit Nick daw. Pau the Arco is right. So ara yan ikay nakadaog yan. Pau yan Nick daw. Ako ning i-PM nimo. I-PM ko yan Nick daw. Ara ako isa nimo ang number. Ako scratch ang number ni ining load 100. So you're right. Yan Nick daw. I-PM ko aron PM mo ko aron ibigay ko yung number na nasa loob nito. Thank you everyone. Then we'll see you. See you unyang hapon. See you mamayang hapon. And thank you everyone. Thank you. Good morning everyone. Salamat ng marami. Please like my Facebook page, Wangwang Happy Cebu, and then please subscribe sa YouTube ko, Rowena D. Capistrano. Salamat sa inyong lahat and see you later, alligator. Thank you. Bye-bye everyone. Mwah.